салом ва ба барномаи ахбори озодӣ хуш омадед. Навтарин хабару гузоришҳо аз Тоҷикистону ҷаҳонро аз студияи марказии радиои озодӣ дар Прага тақдими шумо мекунем. Нахуст таваҷҷӯҳ кунед ба сархати мавзӯъҳои имрӯз 14 июл. баҳси нархи гӯшту орд ва равған дар Душанбе. Мақомот сабаби болоравии беисти нарху наво дар бозорро шарҳ доданд. тоҷирони бозорҳо қурби долларро баҳона мекарданд, нархҳоро боло мебурданд, вале ҳоло доллар паст шудааст, вале нархҳо не. нимсоли дарбадарии паноҳандаҳои украинӣ. сокинони аз ҷанг фирор карда аз бисёр кӯмакҳо маҳрум ва ба мушкилоти нав рӯбарӯ мешаванд. ва хонаҳои вайроншуда дар муноқишаи марзии Тоҷикистону Қирғизистонро бозсозӣ мекунанд. ин ҷанг даҳҳо хонаро вайрон кард. аллакай ҷамоати чоркӯҳ кор оғоз шуд, таъмир идома дорад. рӯзҳои наздик ба пуррагӣ таъмир карда соҳибонашон супурда мешавад. бино ба иттилои хадамоти зидди монополии Тоҷикистон, дар ним соли ахир даҳҳо тоҷир барои беасос боло бурдани нархи маҳсулот ҷазо гирифтаанд. сокинон пайваста аз болоравии нархи махсусан маводи ғизоӣ шикоят мекунанд. ин мавзӯъ дар нишасти хабарии хадамоти зидди монополӣ ҳам баҳси гармеро барпо кард ва дар ин бора Сарвинози Рӯҳулло гузориш дорад, ки бо ҳам мебинем. болоравии нархи маводи ниёзи аввал дар бозорҳо ки аз аввали сол бори чандум аст мушоҳида мешавад, баҳси зиёдеро дар нишасти хабарии хадамоти зидди инҳисорӣ ба миён овард. журналистон аз шикояти сокинон дар мавриди танзим нашудани нархи бозор мегуфтанд, вале масъулин далелҳои худро пеш меоварданд. маъмулан баҳонаи аслии болоравии нархи маҳсулот дар бозорҳои Тоҷикистон боло рафтани қурби асъори хориҷӣ, аз ҷумла доллари амрикоӣ аст. вале нигаронии хабарнигорон ин буд, ки чаро дар ҳолати поин шудани қурби доллар дар баробари сомонӣ қимати молу маҳсулот дар бозорҳо поён намешавад. масъулин гуфтанд аксари маҳсулоти ниёзи аввал воридотӣ ҳастанд ва болоравии қимати онҳо ба кишварҳои содиркунанда вобастагӣ доранд. ҳамчунин онҳо бо таъкид мегуфтанд, ки на дар ҳама ҳолат ҳаққи дахолат ба нархи бозорро доранд. танзими давлатӣ танҳо дар ҳамон 19 номгӯи молу маҳсулоти аз ҷиҳати иҷтимоӣ зарурӣ албатта амалӣ карда мешавад ва ҳамонам дар он сурате ки яъне зиёда аз 20% баландшавиро дар як моҳ ташкил диҳад. афзоиши нархи маҳсулот дар Тоҷикистон барои мардуми бекору даромад ва хонаводаҳои фақир таъсир дорад. боре ҳам нашудааст, ки нархҳо якбора боло рафтаву боз поин шаванд ва шояд ҳаргиз нашаванд. тоҷирони бозорҳо қурби долларро баҳона мекарданд, нархҳоро боло мебурданд, вале ҳоло доллар паст шудааст, вале нархҳо не. фикр мекунам ин кори дуруст нест. барои мардум осон нест. оилаҳои калон дорем ва мардум аз 3 то 5 кӯдак доранд. иқтисоди Тоҷикистон ба гуфтаи муассисаҳои байнулмилалии молӣ дар баробари таконҳои берунии иқтисодӣ осебпазир аст. бозоршиносон бар ин назаранд, ки бо таваҷҷӯҳ ба чунин вазъ мақомотро зарур аст ба истеҳсоли маҳсулоти худӣ таваҷҷӯҳ кунанд ва пойбандиро аз молҳои воридотӣ камтар намоянд. намояндагони мақомоти зидди монополӣ дар Тоҷикистон мегӯянд, дар ним соли 2022 даҳҳо тоҷирро ба гуноҳи ба гуфтаашон беасос боло бурдани нархи маҳсулот зиёда аз 2 миллион сомонӣ ҷарима бастанд. Сарвинози Рӯҳулло, Нигораи Фазлиддин, Озодӣ, Душанбе. як сабаби поин рафтани қурби доллар дар Тоҷикистон муомилаи бештар бо рубли русӣ будааст. баъди оғози ҷанг ва таҳримҳои иқтисодии кишварҳои ғарбӣ алайҳи Москав, Русия муомилот бо рубли русиро бо кишварҳое ба роҳ андохт, ки шарикони асосияш ба ҳисоб мераванд. ва яке аз ин шарикон Тоҷикистон аст, ки тиҷорати зиёде бо Русия дорад. гузориши ҳамкорони мо Нигораи Фазлиддин ва Искандари Фирӯз дар ин бора аст. ба гуфтаи Завқи Завқизода, вазири рушди иқтисод ва тиҷорати Тоҷикистон, аллакай 70% ширкатҳои маҳаллӣ қарордодҳояшонро бо Русия барои воридоти маҳсулот бо рубли русӣ имзо карданд. аз рӯи маълумоте ки ҳамон намояндагони бахши хусусӣ ба мо доданд, ҳоло зиёда аз 70% ҳамон қарордодашон аллакай бо рубли русӣ баста шудааст.
вазир гуфт ки музокирот барои роҳандозии тиҷорат бо чин бо пули юан ҳам идома дорад. дар оянда кишварҳои узви созмони ҳамкориҳои шонҳой воҳиди ягонаи арзи худро таъсис медиҳанд ва Русияву Чин машғули паҳн кардани он мешаванд. аз нуқтаи назари импорт бошад агар воридот фоидаовар аст, ниҳоят фоидаи зиёд дорад. дар идомаи суҳбат вазири рушди иқтисод ва тиҷорати Тоҷикистон аз талошҳои мақомот барои коҳиши паёмадҳои беруна ва иқтисодии кишвар сухан кард. Завқи Завқизода гуфт, бо шарикони рушд барои ҷалби $500 миллион амрикоӣ ба иқтисоди Тоҷикистон идома дорад ва дар мавриди $340 миллион аллакай созишнома имзо шудааст. ин дар ҳоле аст ки дирӯз Эмомалӣ Раҳмон раиси ҷумҳури Тоҷикистон дар мулоқот бо кормандони нерӯгоҳи Роғун эълон кард ки музокирот бо шарикони рушд барои ҷалби сармоягузорӣ барои идомаи сохтмони ин нерӯгоҳ дар ҳоли анҷомёбӣ аст ва траншҳои нахустини он дар аввали соли милодӣ дастрас мешавад. Тоҷикистон шарики стратегии Русия дониста мешавад ва дар душанбе пойгоҳи 201 воқеъ аст ки бузургтарин пойгоҳи хориҷии низомии Русия дар хориҷ аз қаламраваш дониста мешавад. мақомоти Тоҷикистон 3 сол пеш гуфта буданд ширкати Фароз ки яке аз пайвандони президент аст ва тиҷоратҳои сердаромадро дар даст дорад, соли 2019 барҳам хӯрдааст. як пажӯҳиши радиои Озодӣ нишон дод ки барҳам додан танҳо барои бартараф кардани калимаи Фароз будааст. аксар ширкатҳои он мустақилона ё бо номи дигар кори худро давом доданд. яке аз онҳо ширкати беҳдоштӣ аст ки ба анализ ё озмоиши хун машғул аст. кормандони як идораи тандурустӣ аз кори ин ширкат шикоят карданд ва радиои Озодӣ онро санҷид. чӣ ба даст омад? натиҷаҳои таҳқиқро дар вебсайти радиои Озодӣ бо нишонии озодӣ.орг бихонед. барномаро идома медиҳем. миллионҳо украиние ки бо оғози ҷанги Русия бо Украина ба кишварҳои аврупоӣ фирор карда буданд, ба мушкилоти нав дучор шуданд. ҳоло Латвия эълон кард ки дигар тавони қабули паноҳандагон аз Украинаро надорад. ин хабар паноҳҷӯёни украиниро маъюсу ғамгин кардааст. ҳамкорам Муъмин Аҳмадӣ тафсилоти бештар дорад. мақомоти Латвия эълон карданд ки қабули паноҳандагон аз Украинаро қатъ карданд. дигар маблағи зиёде барои таъмини паноҳандагон бо манзилро надоранд. дар ҳамин ҳол ҳар рӯз то 120 гуреза аз хоки Украина вориди Латвия мешаванд. 4 моҳ боз дар ин ҷо ман роҳан азоб мекашам. хонаи ман дар Харков дар бомбаборон вайрон шуд ва ман ҷое барои рафтан надорам. ҳукумати Латвия мегӯяд давоми 3 моҳ гурезаҳои украиниро бо хона ва маводи озуқа таъмин карданд. ҳоло кӯмаки давлатӣ ба паноҳандагони украинӣ хеле кам шудааст. дар Рига, пойтахти Латвия ва дигар шаҳрҳои ин кишвар дар як рӯз ба паноҳандагон танҳо 3 еврou 50 сент медиҳанд. нархи хонаҳо барои иҷора хеле боло рафтааст. мо барои пардохти пули иҷора, пардохти манзилҳои коммуналӣ ва хӯрока пул надорем. мақомоти Латвия умедворанд ки паноҳандагон кор пайдо мекунанд ва зиндагиашонро худашон пеш мебаранд. аксари паноҳандагон бекоранд ва шуғле дар ин кишвар пайдо накарданд. ҳоло онҳо дар ростои бесарпаноҳ мондан ҳастанд. мо дар манзиле зиндагӣ мекунем ки онро барои мо одамони хайрхоҳ пайдо кардаанд. соҳиби хона дар истироҳатгоҳи тобистонааш аст. мо давоми 2-3 ҳафта бояд аз ин ҷо кӯчем. хонаводаҳои фирории украинӣ дар пайдо кардани роҳи ҳалли мушкилашон оҷиз мондаанд. аксари гурезаҳо дастнигаранд. ҳукумати Латвия аз сокинон хостааст ки ба паноҳандагон кӯмак кунанд. ҳоло на ҳама сокинон хоҳиши кӯмак ба гурезаҳои украиниро доранд.
برمیگردیم به تاجیکستان. در شهر اسفره به ساختمان و بازسازی بیناهای سر کردند که 6 ماه پیش در نتیجه مناقشه خونین با سربازان قرغیز در مرز آسیب دیدند. این در حالی است که ساکنان این خانه ها بارها از تعمیر نشدن منزل های سوخته‌شان شکایت می‌کردند. در مناقشه های خونین ماه ینور امسال در مرز تاجیکستان و قرغیزستان 50 خانه ویران شده است. فرزان محمدی گزارش می‌دهد. بهاءالدین بهادرزاده رئیس شهر اسفره روز 13 ایول به روزنامه‌نگاران گفت که مسئولین مقامات عزم دارند هرچه زودتر خانه‌های ویران شده از مناقشه مرزی ماه ینور را بازسازی نمایند. در آن حادثه چندین حولی و خانه‌های ساکنان جماعت چارکوه و سرخ این شهر ضرر دیده بودند. اینا خانه‌ای که شما گفتید در مناقشه اخیران یعنی 27 ینوری سال 2022 ضرر دیدند. علاقه جماعت چارکوه کار آغاز شد، تعمیر ادامه دارد. رویس‌های نزدیک به پورگی تعمیر کرده سایباشون سپرده میشه. ساکنان میگویند نمایندگان حکومت بارها آمده وعده جبران کردند ولی تقریبا نیم سال باز سرگردان شدند. در این خانه ها بیشتر از 240 نفر اقامت میکنند. در مناقشه مسلحانه شب 27 و 28 ینور امسال همچنین یگانه بنگاه طبی در دهه سامانیان اسفره زیر تیر و توپ مانده بود. ساکنان بیش از 3000 نفره دهه برای معالجه به خانه دختران یا شفاخانه مرکزی می روند. بجز این چند آشخانه، نانپزخانه، مغازه و انشاءات دیگر یاری رسان ضرر سبک دیدند. خانه های نیز هستند که در این تنش ها بارها هدف قرار گرفتند. ولی دفعه‌های گذشته زیانها زود برطرف می‌گردید و این نوبت طول کشیدن تعمیر آن ساکنان را نگران کرده است. سبب مناقشه و دعوا و خونریزی تقریباً 400 کیلومتر مرز تعیین ناشده تاجیکستان و قرغیزستان است. دو طرف در مدت 30 سال نتوانستند در این مسئله به موافقه برسند و هر بار یکدیگر را به شروع درگیری گناهکار می‌کنند. جنگ و دعوا اساساً برای زمین، راه و آب و منابع طبیعی سر می‌زند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر اسفره. اکثر شرکت‌های هواپیمایی روسیه که راهشان به کشورهای دیگر بسته است، به کشورهای آسیای میانه رو آوردند. شرکت اورالسکی اویالینی از جمله آنهاست که پروازها را به تاجیکستان بیشتر کرده است. محمود جان رحمتزاده گزارش دارد. هواپیمای شرکت اورال اویالینی با 10 ها مسافر به فرودگاه کلوب می رسد. این شرکت روسی توانسته است در 6 ماه گذشته 145,000 مسافر را از کلوب به روسیه برد و از روسیه به کلوب آورد. بعد تحریم کشورهای غربی ضد بخش هوایی روسیه، شرکت اورال اویالینی شماره پروازهای خود را به کلوب تا 22 عدد افزایش داد. اولی سال آن تنها 16 پرواز اجرا میکرد. از جمعیت صامیم شده فرودگاه بیانیه کلوب با دولت روسیه خط سیر اجرا می شود، تنها با فدراسیون روسیه در هفته تا 22 خط سیر اجرا بشود با سمت یکاترینبورگ، سنت پترزبورگ و 2 فرودگاه شهر مسکو. با افزایش پروازها درآمد فرودگاه کلوب 2 برابر بیشتر شده به 10 میلیون سومانی رسیده است. اما شرکت هوایی سیبیر پروازها را از کلوب قطع کرده است. سبب نرسیدن هواپیما بوده است. سیبیر از ماه فوریه خط سیرش اجرا نکرده است به فرودگاه کلوب، با فرودگاه باختر، خوجند، دوشنبه اجرا کرده شده است. پیش از همهگیری کووید 19 از فرودگاه کلوب هفته 4 پرواز صورت می‌گرفت. در سال 2020 با سبب پاندمی همه گونه پرواز از فرودگاه کلوب قطع شده بود. در آن سال فرودگاه درآمد را از دست داده 9 میلیون سومانی ضرر دیده بود. حالا کارشناسان میگویند که سبب رو آوردن هواپیماهای روسی به کشورهای آسیای میانه در پرواز نکردن آنها به کشورهای غربی است. مسئولین فرودگاه هم گفتند که آنها قصد دارند 2 راهروی زیادتی و 1 جای ایستی طیاره ان 124 روسلن را بسازند. بینندگان عزیز، 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به آخر می رسد. تشکر که ما را همراهی کردید. خبر و گزارش های بیشتر از این را در وبسایت و صفحه های رادیو آزادی در شبکه های اجتماعی پیدا کنید. تا برنامه های فردا خود را احتیاط کنید. خدا نگهدار.